Bāzes gaismas gads ziņo zvaigžņu pavēlniecībai. Atsaucieties taču! Vai jūs mani dzirdat? Kāpēc viņi neatbild? Mans kuģis! Jupis! Remonts prasīs nedēļas. Bāza gaismas gada ieraksts numur 4072 kuģis novirzījies no kursa uz 12. sektoru. Esmu avarējis uz svešas dīvainas planētas. Trieciens mani pamodinājis no dziļā miega. Virsma šķiet mazliet nestabila. Vēl nezinu, vai gaisu var elpot. Nekur neman arī saprātīgas būtnes. Koko! Ārprāts! Ej, tikai mierti. Tu nobies. Es tā negribēju atvainot mani sauc Vudijs. Šī ir Endija istaba. Tas arī viss, ko gribēju teikt. Un vēl ir noticis pārpratums. Šī ir mana vieta. Gulta. Vietējais šerifs? Sen bija laiks. Bāzes gaismas gads kosmosa sargs no visuma vienības. Mans kuģis kļūdas pēc šeit avarējis. Jā, kļūdas pēc, jo gulta ir mana vieta. Jāsalabo turbodzinēji, vai jūs vēl izmantojat degvielu, vai esat atklājuši kristāla kausēšanu? Mums ir AA baterijas. Sargies! Kas tur ir? Nešauj, mēs esam draugi. Vai pazīst šīs būtnes? Jā, tās ir Endija rotaļlietas. Varat visi nākt šurp. Bāzes gaismas gads. Es nāku ar mieru. O, cik labi, ka tu neesi dinozaurs! از باز لایتیر به ستاد فرماندهی جواب بده. یگانه ستاره جواب بده. چرا جواب نمیدن؟ سفینم! لعنتی تعمیر این هفته ها طول میکشه. باز لایتیر گزارش ماموریت رو ضبط میکنه. تاریخ 1387 سفینه من در راه منطقه 12 از مسیر خارج شد. من در یه سیاره عجیب فرود اضطراری کردم و حتما این برخورد از خواب بیدارم کرده. زمین کمی شغل به نظر میاد. هیچ گونه اطلاعاتی در مورد قابل تنفس بودن هوای اینجا داده نشده. به نظر میرسه اثری از موجودات زنده وجود نداره. سلام. نه آروم ترسوندمت. شرمنده. متاسفم. سلام، اسم من وودیه. اینم اتاق اندیه. فقط همینو میخواستم بگم. اینم میخواستم بگم که یه اشتباه کوچولو پیش اومده. یعنی اینکه این تخت جای منه. فهمیدی؟ شما نباز. تو یه کلانتری مجری قانون باید زودتر خودتو معرفی می‌کردی. من باز لایترم، تکاور فضایی، ستاد حفاظت از جهان. سفینه من اشتباهاً اینجا فرود اومده. درسته، اشتباه شده، چون همونطور که می‌بینید تختی که اینجاست جای بنده. من باید تقویت کنندمو تعمیر کنم. شماها هنوز از نفت استفاده می‌کنین یا اینکه انرژی هسته‌ای رو کشف کردین؟ خب بذار ببینم. ما باتری قلمی داریم. بخوام بوسالین دیسک اونجاست. تیراندازی نکن، مشکلی نیست، خودی هستیم. اون موجوداتو می‌شناسین؟ بله، اونا اسباب بازیای اندیه. بسیار خوب، مشکلی نیست، میتونین بیاین بالا. من باز لایتر هستم، قصدم صلح و دوستی. وای خیلی خوشحالم که یه دایناسور نیستی. Kendrak to bazi Simdijani. Chandrayore Mdijani, Marje. Pse s'përgjigjen? Oh, Ania ime! E prishur, do të më duhen javë për ta rregulluar. Ditari bazit data yore 4072. Ania ime ka dalë nga kursi i caktuar në sektorin 12 dhe kam rënë në një planet të çuditshëm. Kodita duhet ngëzjuar nga gjumi. Terreni duket pak i qëndrueshëm. Nuk e kuptoj nëse ajri është i thithshëm. Dhe me sa duket nuk ka asnjë formë jetë njerëzore askund këtu. Tu jet jeta, zbrapsu!
Të tremba? Më fal, unë quhem Udi dhe kjo është dhoma e Andit. Kaq desha të thoja. Gjithashtu është bërë dhe një lëmsh. Ky është krevati im, vendi im, ky. Sherifi i zonës. Më në fund erdhët. Unë jam Baz Lazer, policijor i qendrës mbrojtës universale. Ania ime është rrëzuar këtu gabimisht. Po, shumë gabimisht, sepse ky krevati është vendi im. Më duhet të riparoj turbo dreqin. A përdorni lëndë fosile për karburant apo keni gjetur lëndë kristalore? Po ja, kemi bateri. Kujdes! Dal, kush kalon aty? Mos qëllo! Jemi miq! Miq! A i nje këto forma jete? Po, ato janë lodrat e Andit. Në rregull, mund të dilni që aty. Unë jam Baz Lazer dhe vi në paqe. Oh, jam shumë i lumtur që nuk je një dinozaur.